Mwana wa Mungu, omba vile unazungumza, zungumza vile unaomba. Na unapowaza, waza vile unaomba, waza vile unazungumza. Maneno yako, mawazo yako na maombi yako havitakiwi kupishana kabisa. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Waefeso 3:20. Neno la Mungu linasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Atukuzwe yeye nani? Yeye Mungu awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nguvu ipi inayotenda kazi ndani yetu? Ni ile nguvu ambayo tulipokea baada ya kumwamini Kristo. Tulipomwamini Kristo alitupa roho wake. Kwa hiyo tunapoishi, tunaishi kama Kristo akiwa anaishi ndani yetu. Tulipopokea roho wake, tumepokea vyote vilivyopo kwenye roho wa Mungu. Ile nguvu ya ufufuko iliyomfufua Yesu Kristo ipo ndani yetu. Ile nguvu iliyokuwa inatumika, Yesu aliyokuwa anaitumia kuponya watu, aliyokuwa anatumia kuamrisha vitu vinakuwa, aliyokuwa anatumia kufanya zile kazi zote alipokuwa hapa duniani, ile nguvu ipo ndani yetu. Kwa hiyo Yesu anafanya kazi ndani yetu. Anaposema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa hiyo ninapoomba, ninaamuru vitu vitokee kwenye maisha yangu. Na ninapozungumza, ninaamuru pia vitu vitokee, kwa sababu nina nguvu ndani yangu ambayo inaamuru hivyo vitu viwe kama ambavyo ninataka viwe. Kwa hiyo ninapozungumza, ninataka viwe, ninaviamuru vitokee. Na ndio maana akasema ikawa. Akasema ikawa. Bwana Yesu asifiwe. Na anasema kwa kadiri ya ile nguvu itendao kazi ndani yetu, anafanya hata zaidi ya vile ambavyo tunawaza. Kwa hiyo kumbe hata mawazo yako yanaweza yakaipush ile nguvu, vitu vikatokea kama vile ambavyo unawaza, vikatokea hata zaidi ya vile, kwa sababu anasema zaidi, anatenda kuliko yale tuyaombayo, kuliko yale tuyawazayo. Kwa hiyo unapoomba, omba vile unazungumza. Usiombe alafu ukatoka ukazungumza tofauti, kwa sababu ipo nguvu ambayo ina push hivyo vitu viwe kwenye maisha yako. Ipo nguvu ambayo inasukuma. Na ndio maana Yesu akasema, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye anaweza kuzifanya zaidi. Kwa nini anaweza kuzifanya zaidi? Kwa sababu unapomwamini Yesu, anakuja anakaa ndani yako. Anakuja anakaa ndani yako kwa kupitia roho wake. Anapokuja anakaa ndani yako, anakuja na nguvu zake zote. Na ndio maana unaweza kufanya vile alivyokuwa anavifanya zaidi. Unaweza kufanya zaidi hata ya alivyokuwa anavifanya, kwa sababu sio wewe ambaye unakuwa unafanya, bali ni ile nguvu kupitia roho wake, ile nguvu iliyopo ndani yako. Ile nguvu iliyopo ndani yako ambayo inasukumwa kwa kupitia roho wake. Na ndio maana unaomba vitu vinakuwa, na ukizungumza unashangaa mbona vimekuwa kama ambavyo kwa sababu ipo nguvu ambayo ina push hivyo vitu viwe. Kwa hiyo usizungumze vile ambavyo hautaki iwe. Kama ambavyo unaomba, zungumza vile ambavyo unaomba. Na ukiwa unawaza, waza vile ambavyo unaombaga, waza vile ambavyo unazungumzaga. Maombi yako, mawazo yako na maneno yako hayatakiwi kupishana. Kwa nini hayatakiwi kupishana? Kwa sababu unakariwa na roho wa Mungu ndani, ambaye amebeba nguvu ya kuamuru vitu viwe kama ambavyo unataka viwe. Sio wewe ambaye unaishi, ni Kristo ndio anaishi ndani yako, na anapush, anatumia nguvu yake kupush vile vitu ambavyo unataka viwe kwenye maisha yako. Kazi ambazo alizokuwa anazifanya bado anazifanya kwa kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maombi yako hayatakiwi kupishana na maneno yako na mawazo yako. Mungu akubariki sana.